while she's still here. Ikimana yamushyizemo What God placed inside of her. ikamurenza imipaka, ikamurenza hirya no hino, ikamugeza hano. And he made her cross borders. Ntabwo yazataha iryo jambo arisubiranyeyo. She cannot go back home with that word that she brought for us. Reka rero tumusabe haguruke mu myanya ye. We ask her to rise in her honor Tugezeho ijambo ry'Imana. so she can give us the word of God. Mubyeyi Imana iguhe umugisha. God bless you. Yesu ashimwe. Amen. Ngira ubuntu n'Imana bwo guterana namwe kuri uyu munsi. I have received the grace of God to be here with you today. Nitwa Nyirahabiyambere Lydie. My name is Nyirahabiyambere. Nsengera mu itorero rya Pentecote ADPR mu Rwanda mu mujyi wa Kigali. I serve in a church of Pentecost in Rwanda. I see it on the secretary. Nifuje rero ko twaganira ijambo ry'Imana Imana yasize ku mutima wanjye. So I decided to come and share the word of God that God poured within my heart to share with you. Umutwe w'ijambo kavuga kwikoreza Uwiteka imigambi yacu. And the theme of topic, Hallelujah. The theme is to cast our plans upon God. Cast your plans to God. Amen. Na magambo numva buri wese naba maso. These are words I feel that as long as you are paying attention, arabasha kumva icyo Imana mushakaho. that you will hear what God wants you to hear. Ndasaba ngo badufashe gusoma muri Zaburi ibice 37 murongo wa 5. We're going to read the book of Psalms 37, Psalms 37. Na Zaburi ibice 53 murongo wa 22 nubwo hari aho kuri bamwe uba uwa 23. We're going to read two books. The first book is going to be the book of Psalms, chapter 37, verse 5. Zaburi 37 murongo wa 5. Once again, Psalms 37, verse 5, and then Psalms 55 murongo wa 23. Then Psalms 55, verse 22 or 23, depending on the Bible you have. Hagire mukozi Imana dusomera. Kadusome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 37 ku murongo waho wa 5. Ukorere uhoraho urugendo rwawe rwose, abe ari we wishimira nawe azobishitsa. Zaburi 55 murongo wa 23. Hari nabo ari wa 22. Like I said, depending on your Bible, it might be verse 22 or 23, but it should be 22 in English. Zaburi 55 umurongo wa 23 na 2. Ukorere uhoraho umutwaro wawe nawe azokuramira. Ntazokwigera akundira umugororotsi kunyeganyezwa. Murakoze cyane. Amen. Let's read English once again. Psalms 37, verse 5, 55, verse 22. We shall read English. Commit your ways to the Lord. Trust in Him, and He will do this. 55. Cast your cares to the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteousness be shaken. Glory to God. Amen. 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 Iri ni isezerano rikomeye cyane Imana yatanze. This is the very powerful promise that God gave. Iyi ni garanti tukwiye kwishingikirizaho nk'abantu b'Imana. That this is like a promise that we need, like a guaranteed that we need to care for as people of God. Ntabwo imigambi yacu ikwiye kuba yacu twenyine, dufite uwo tuyishyikiriza. Because our plan should not be our plan only, but we have somebody to carry our plans too. Imigambi yacu iratandukanye ariko muri rusange twese turi mu rugendo rujya mu ijuru. All our plans are different, but our journey is the journey of heaven. Though our plan might be different, we only have one goal. Kandi muri uru rugendo duhamagarirwa buri wese hari umuhamagaro umurimo. And this journey will be called to. Each one of us have a calling that's different. Kandi muri ubu buzima buri muntu nawe afite ibibazo, afite imitwaro yikoreye. And in this life we have issues and problems and burden that we are carrying. Na gahunda nyine z'ibikorwa z'ubuzima turimo byose biratureba. As you know, that is things we do in our daily lives that also carried. Umugisha dufite rero nuko hari uwo dukwiye kwereka izo gahunda zose. So the blessing we have is that our plans, we should cast it to that person.
hari ibyo dutekereza ko ari twibwira ko ari ibitekerezo byacu nyamara ari inspiration y'ijuru. There are things that we think that is our, but is the experience from heaven. It's not our own thoughts. Iyo twegereye Imana rero tumenya ko inzira turimo ari nziza ihuje n'umugambi w'Imana cyangwa tukamenya ko atari nziza. And as long as we get close to God, we know that everything is good and our plan and the path is right. And whenever come our ways, we can discern what it is. Icyo dukwiye kwitaho cyane ni ukuzirikana ko twebwe ubwacu nk'abantu ntacyo twakwishoboza. The one thing we should know is that we ourselves as human beings, we cannot do it by ourselves. Dusobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Amina. We are enabled by Christ who gave us the power and strength to overcome. Tugomba kwiringira imbaraga z'Imana idukoreramo. That we should also stay in God's strength as we serve in Him. Kandi ibyo byose tukabijyanisha no gukora iby'Imana ishima. And we do all this by doing what God is pleased with. Ntabwo dukwiye kwizera ibitangaza imigisha mu gihe twatandukiriye tutagenda mu murongo Imana idushakaho. We should not believe our faith in miracles if we have lost our path of what God created us to follow through. Muri uru rugendo kandi tugomba kwikomeza ku Mana. And in this journey we must strengthen ourselves in God. Kuko hari aho bidusaba kwihangana. Because most time we require us that we are patient. Hari aho bidusaba kongera gusaba izindi imbaraga. Sometimes we need different kind of strength. Ariko Imana yacu iravuga ngo ntizakundira umukiranutsi kunyeganyega. But God says He will never let the righteousness be shaken. Ibyo twabisomye muri Zaburi. We read it in Psalms. Ijambo ry'Imana dukwiye kurisoma cyane. That we should read the word of God a lot. Kuko ntabwo Imana ivugira ubusa. Because God does not speak for nothing. Ivuga neza ngo ntizakundira umukiranutsi kunyeganyezwa ariko si ukuvuga ko atazageragezwa. But God said that He will never let the righteous be shaken, but it does not mean they will not be tempted. Ariko ibigeragezo ntago bizadutsinda turi kumwe na Yesu. But nonetheless, temptation cannot defeat you as long as you are beside Christ. Twige kuyoboza Imana inzira. We should learn to commit our ways to God. Tuyibwire ngo Mana twebwe turi impumyi ntitwamenya icyadufasha. And tell God, we are here but we don't know what can help us. Dusobanura inzira dukwiye kunyuramo. But teach us the ways, the road we should follow or go through. Imana idufashe cyane. And may God help us out, amen. No muri ubu buzima busanzwe abantu bajya bagira gahunda. Even in this life, in our physical life, we have plans. Bagagira plan cyangwa ama projet atandukanye. We have plans, projects or things you want to do in the future. Ariko umuntu ufite ubwenge, but a wise person ntabwo ahubukira plan ye. Does not lay the plans. Arabanza akayitegura mu mutwe agatekereza. But rather they think about the plans in your mind first. Ndetse byashoboka akashyira no ku rupapuro akandika. And then from their mind they put on the paper. Akabanza agasaba amakuru. And then they will seek for news or facts. Akabanza byashoboka akajya no mu mibare akareba niba ibyo bintu bishoboka niba ari business. They'll go and see around if their plans are possible to go to follow through. Akareba niba nta mbogamizi afite zishobora kuzabloka iyo gahunda ye. And they'll see that if there's nothing or anything that could make the project be destroyed or not go through. Hanyuma akajya yabona akavuga ati yewe ndabona iyi gahunda ishoboka reka nyikomeze. Then after they have planned all that, they will say that, you know what, okay, the plan is possible, let me go through it. Ariko birashoboka ko hari n'abahita bahutiraho bagahita babikora. Maybe there are those who think and they go through it. Batabanje gutinda mu bintu byinshi. Without sitting down and having to think and create. Akavuga ati buriya ubwo ruriya nabonye bigenda nanjye bizagenda. There are some who say that, you know what, my plan is possible, let me go through it. We biragenda ariko ntabwo uzi ukuntu yabigenje. See, the thing is, they might go through, but you don't know what they have done in the past. Ntabwo uzi ibanga ahagazeho. You don't know their secret what they're sitting on or standing on. Ahanga ndashaka kuvuga niyo abantu bategura imishinga cyangwa plan zabo. What I'm saying is, when people are planning their plans, barategura bakareba ibintu byose ko bishoboka ariko hari aho bashyiraho ngo cyakora ibi bintu bishobora kudashoboka kubera impamvu iyi. They plan from A to B and they say this my plan is possible, and if they're not possible they have other outcomes or plan B. Niba wateguye umusinga w'ubuhinzi se hanyuma imvura ikabura hakagwa izuba gusa uwo mushinga washoboka? Because if you have planned something to like a farm, but then there's a sun, then your plans are no longer possible based on how the
Here it is. Abantu b'Imana rero, Imana yaduhaye ubundi bwenge. Thus believing God has given us different kind of knowledge or wisdom. Iduha n'Umwuka Wera nk'umuyobozi. And God gave us the Holy Spirit to become a leader for us. Ariko ikibazo nuko umuntu yakwiyemeza agakora ibyo yumva mu mutwe we bwe. But the problem is that you think and do it on your own accord. Akaba atazi kugisha inama Imana. But you don't know how to govern or to have a conversation or ask God for advice. Akaba atazi kubaza Imana ngo ese Imana iyi gahunda urayishyigikiye. They don't know how to ask God, do you agree with my plans or should I go through them or not? Abantu benshi bahura n'ibibazo bikururiye. Many people, they go through problems because they brought up upon themselves. Kuko batemeye kujyana n'Uwiteka. Because they did not agree to go with God, or follow with God. Imana idufashe cyane kugira ngo tugire ubwenge bw'Imana. May God help us so we can have as much wisdom as God does. Igikorwa umuntu harimo kabone nubwo wageragezwa uzi kuri kumwe n'Imana urakomera. Because the world you're going through, Amen. although you could be tempted, as long as you're with God, you stand firm. Ngo abazi Imana yabo bazakomera bakore n'iby'ubutwari. So those know their God, they stand firm and do more. Amen. Ariko ibyo bisaba yuko icyo gikorwa ubu gishyigikiwemo n'Imana. But that requires that God to agree with your plans before first. Mwitangira ibice 24 In Genesis 24, thank you. 24 ku murongo wa Genesis 24, 12 kugeza kwa 14. verse 12 to 14. Ntacyo muhandike muzahasoma We're not going to dukomeze. read it. You write yourself. Tubona umugaragu w'Imana Aburahamu ko yageze igihe abona ko ashaje. We saw God saying to Abraham, he got to a time where he was getting old. Ashaka rero ko mbere yuko agenda ataha abanza gushyingira umuhungu we. And before he could pass, Abraham thought that to make his son inherit what he had. Niko kureba igisonga cye umwe mu bakuru mu bagaragu be. And that's how he was looking among the elder sons. Amutuma kujya gusabira umwana we Isaka umugeni. And he said, go bring my son Isaac. Yabanje kumurahiza. But first he made him a promise. Aramubwira ati rambika ikiganza cyawe munsi y'ikibero cyanjye. Yari indahiro yo kugira ngo amwizeze yuko atazatandukira akajya gusaba umugeni mu banyakananikazi kuko Uwiteka yari yarabibabujije. Because he made him a promise, that way he knew that his son would not go to find other wives outside where God had promised, because by the rules they could only marry within themselves, within the tribes. Icyo gisonga cye cyamubereye umwizerwa aratumika. So that he became a faithful to him and he sent him. Yamuhaye ibyangombwa byose birimo ingami 10 n'ibindi bintu by'agaciro. I gave all the requirements, tithes and many things of luxuries. Icyo gisonga kiragenda kijyanye ibyo byangombwa byose. So that servant went. Asubira nyine aho Aburahamu yaje aturuka nk'uko Imana yari yarabimurokomanze. He went where Abraham, like God commanded him, he went where Abraham was, where I came from. Agezeyo nubwo yari afite ibyo bintu byose. When he arrived, though he had everything he was given by Abraham, Yaravuze ati ibintu ntibihagije. he said, this is not enough. Ntibihagije ngo mbone umugeni umugaragu w'Uwiteka So ashaka. this is not enough for me to find a wife that God wants. Yigira inama aravuga ati reka nyoboze Imana inzira. So Amina. he made his own plan. He asked God to give him the right path to follow. Ngo apfukamisha ingamiya yajyanye. So he bowed down when he was sleeping. Nawe aca bugufi imbere y'Uwiteka And he Imana. was humble before God. Aravuga ati Mana, And he said, God, ndagusaba kunyobora muri uyu mugambi wo gushakira umwana w'umugaragu wawe umugeni. that I asked to lead me in finding a wife or a bride. Yagiye hafi y'iriba aho yarazi ko abakobwa bo muri ako gace bakunda kujya kuvoma. He got close to the river bay where there are ladies or girls who go fetch waters. Aravuga ati Mana, umukobwa ndi bubwire ngo cisha bugufi ururutse ikibindi cyawe nkweho, akabyemera ndetse akavuga ngo nduhira n'ingamiye zawe, ati uwo nguwo kibirambera ikimenyetso ko ari we utoranyirije umwana wawe Isaka. Isaac said, if I meet a girl and ask her, put your jar down and give me something to drink, she shall be the one that you choose.
hamwe no guca bugufi no kuyoboza Imana inzira, Imana yaramwumviye. And because he was humble and asked God for the right path, God heard him and God answered. Niko byagenze. Rebeka yaje kuvoma bigenda uko. So Rebecca went to fetch water and he happened as Isaac had asked for. Ahita amenya neza ko ngo ari Uwiteka yatoranije. Then he knew that she's the one that God sent him to choose. Aramuha amazi yo kunywa Rebeka aciye bugufi rwose. So Rebecca put a jar down and gave him Isaac water to drink, and she was humble as well. Aribwiza ati nduhira n'ingamiya zawe. And she was honest to say, you could put it down. Imana idufashe cyane. Amen. Yabonye umugeni uvuye ku Uwiteka. She found a bride from God. Mbese bijya bibaho yuko umuntu yavuga ngo nubwo nize nubwo mfite amafaranga ariko hari ubundi buyobozi nagisha inama. Can you say, although I'm educated, although I'm wealthy, I want to ask somebody else, I want to ask a higher power for advice. Can anybody do that? Imana idufitiye imigambi myinshi kandi myiza. God has good plans for us and many plans toward us. Ariko kugira ngo tuyimenye hari ikiguzi bidusaba. But for us to know those plans, there are requirements. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Nagira ngo twongere twibukiranye ko let's remember once again. Kuba mu mugambi w'Imana bitabuza kugeragezwa. That living in God's plan does not mean you will not be tempted or tested. Ahubwo akenshi iyo uri mu mugambi w'Imana uhura n'ibigeragezo byinshi. Amina. Amen. Rather, when you're in God's plans, you are more tempted than ever. Niba ugeragezwa muntu w'Imana komera. If you have been tempted, been tested, stay firm. Amen. Naje kukubwira ngo komera. I'll tell you, stand firm, stay strong. Mana irimo kukunyuza mu ishuri. Because God is educating you. Kandi ibyo ntibishobora gukuraho umugambi w'Imana kuri wowe. And that cannot remove God's plans for you. Amen. Iyo turebye mu itangira ibice 37 gukomeza. In Genesis 32, tuhasanga inkuru za Yosefu. We see the news of Joseph. Ni inkuru ndende cyane. It's a very long story. Nagira ngo mbakumbuze mujye mugira inzara n'inyota byo gusoma ijambo ry'Imana. I want you to believe and have a thirst to read the word of God. Yosefu yakundwaga na se. So Joseph was loved by his father. Kandi yari umwe mu bana yabyaye ashaje akuze. And he was one among the kids he gave birth to when he was very old in his olden age. Kandi mama we yari yarapfuye. And at that time his mother had passed. Uwo mwana we nawe yakundaga se cyane ndetse agakunda kumwegera. So the father loved Joseph so much and he was close to him. Akamubwira n'amakuru y'ibyo bakuru be bakoraga bitari byiza. And he would Joseph would tell the father the stories of what his brothers were doing that were not good things. Aramukunda nyine nkuko babucura kenshi hari gihe bakundwa cyangwa se umubyeyi agakunda umwana bitewe n'impamvu. So his father loved him. Parents loved their child based on reasons. So the father loved him because of what he was and how he behaved. Igihe kiragera rero bene se bajya kuragira amatungo. A time came when his brothers they were fetching the herds. Ise Yakobo ategereza ko bataha abona kuri gahunda ntibabyubahirije barakerera. So Jacob was waiting for the brother to come back home, but they were taking too long. Atuma Yosefu ati genda ndebere ko babaye amahoro. So he said, Joseph, go and see them if they are well. Joseph aragenda kandi agenda yishimye yumvira. So Joseph obeyed his father and he went in joy. Ageze aho yarazi ko bagombaga kuba bari kuragira arababura. But when he arrived where his brothers should have been, he couldn't find them. Atangira kuzenguruka ari kwibaza ati se bavandimwe banje bari he. Then he started looking around and say, okay, where exactly are my brothers? Aza kuboneka umugabo aramuyobora ko bimutiye ahandi hantu. He found a man and that man led him where his brothers were. Aragenda ajyayo abonana nabo. So he went there and he met them. Ariko atari yahagera. But before he arrived, baramubona bamenya ko ari we. They saw him and they knew that was Joseph coming. Ariko Yosefu ikindi kibazo yari afitanye n'abavandimwe. But the other issue he had with his brothers n'inzozi yari yararose. Is the dream he had. Inzozi yarose zisobanura yuko he had a dream that means that bakuru be ndetse na nyina na se bose bazamwikubita imbere. That his brothers, his father, and the whole families they bowed before him. Ibyo byatumye batamufata neza bamubona nk'umuntu ushaka kubisumbukuruzaho. Those visions made them hate him because they saw him to become a person who was arrogant, who wanted to become above them. Bamubonye aje rero baravuga bati dore karosi atari yanabageraho. So when they saw him from far away, they called him.
baravugana bati mwarese tukamwica atari yatugeraho. And they say, you know what, before he gets you, let's kill him. Umuvandimwe we umwe aravuga ati oya reka twe kumwica. But one among the brothers say, let's not kill him. Arakomeza araza kubera umugambi w'Imana bageraho. But because God's plans continue coming upon and he arrived where the brothers were. Ariko muri binzika ntabwo yari yashizemo. Muri bo n'ubundi urwango rwari rukibarimo. But nonetheless, although he arrived, within the brothers, there was still noise. Ndetse bemeza rwose kujya kumujugunya mu rwobo. But now they say, you know, let's go and throw him in the pit. Babonaga ko kubaho kwe kubabangamiye. They saw that his existence was too much for them. Bumvaga bakora ibishoboka byose ngo zanzozi yavuze yarose zitazasohoka. They were trying their best that his dreams do not come true. Bamujugunya mu rwobo ariko araguma atakira Uwiteka. They threw him in a pit, but he continued calling upon God's name. Arataka cyane. He continued calling God's name. Kugeza igihe abitambukiraga bamugurishije n'Abishimayeli. And they sold him to those to travelers called Ishmael. Thank you. Abishimayeli bari basanzwe ari abacuruzi bizwi. Noneho umwe mu bavandimwe baravuga ati rero bari hano abacuruzi reka tumugurishe agende birangiriye kuzagwa mu maboko yacu. Let's go and sell him to the travelers. That way he's no longer an issue to us. Abishimayeli baramujyana bamugeza mu Egiputa. So those from Ishmael, the travelers, they took him to Egypt. Mbese twebwe hagati yacu. Question is, we among us. Bene data. Mbese nta ntambara tugenda duhura nazo. Is there no war we're going through? Mbese nta bintu bigenda bituma dusekurana naho nk'abavandimwe. Are there not things that make us go against our brothers and sisters? Nk'abantu duhuriye mu murimo umwe. Like those who serve the same God. Umwanzi Satani uhiga icyo Imana yakuvuzeho ntiyabura haca. Satan, because if Satan cannot come through you, he find a place to come through you. Yanyura mu muvandimwe, yanyura mu mwana wawe, yanyura mu mubyeyi wawe. He might come through your brother, your family, your sister, or your parents. Nta atanyura kugira ngo arwanye isezerano ry'Imana kuri wowe. Satan will come to any way to get to you to fight against God his promise. Ariko komera mugenzi wanjye. But I tell you, stand strong, my brother. Ikomeze ku Mana kuko irindi isezerano ryayo. Stand strong in God because this is his promise. Yosefu yageze mu Egiputa. So Joseph arrived in Egypt. Aragurishwa. And he was sold. Aba umugaragu. He became a slave. Ariko akomeza kubaha Imana. But he continued obeying God. Amen. Yabaye kwa Potifari, aba umugaragu akajya akoreshwa imirimo y'ubugaragu. He became a slave. He was serving as a slave. Ariko yikomeza ku Mana. But nonetheless, continue obeying God. Hari abantu benshi bagera mu bisubizo. There are men who go back to their promises by'akanya gato ndetse for a short moment, bagahita barekura Imana, and then they forsake God, bagahita bayibagirwa, and they forget God. Dore Imana yabagejeje muri iki gihugu. God brought them in his country. Mbese ntibibaye impamvu yo kwireka. But not just that. Mbese ntimuyiteye umugongo. But now they forsake God. They put God's back. Mbese amafaranga uhembwa aho ntatumye wibagirwa Imana. The paycheck has not made you forget God. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Byabi bibi byari ingorane. Well, there could be issue of problem or conflict. Byabi byiza ntibikwiye kudutandukanya n'Imana. Good things, do not let that make you forsake God, amen. Ntawamenya umunsi waba wishimye ejo uzaba uri mu gahinda. Today you might be happy, tomorrow you might be sorrow. Uyu munsi waba utunze ejo uzaba uri umukene. Today you are rich, tomorrow you might be poor. Uyu munsi waba uriho utari buramuke. Today you are living, but tomorrow you might be. Amen. Ntihagire impamvu n'imwe idutandukanya n'Imana. There should be no reason why we leave God. Yosefu kwa Farawo yagumanye n'Imana. Because Joseph, arakiranuka. He was righteousness to God. Kuko umugore wa Potifari yageze ahamwifuza. Because the king's spouse desired Joseph. Yosefu ngo yari umusore w'igikundiro mwiza cyane. He was a very handsome young man. Yari afite ijwi ryiza cyane aririmba neza. He had a beautiful voice. Yari yujuje ibisabwa abasore bubu bagenda bishyiraho we yarabivukanye. He had all the requirements the young man is nowadays. He had everything to his birth. Muka Potifari aramureba aramukunda. So Potiphar's wife looked at him and she loved him. Agera hamurwarira. To the point where she was sick, she had desired him so much. She was obsessed with him. Agerageza kumuhenda. She tried to flirt with him. Aramubwira ati ndaguha icyo ushaka cyose. And she told him,
I will give you everything you could desire. ariko Yosefu yikomeza ku But Mana. Joseph said no. Amina. Amen. Arakiranuka. And he was righteousness to God. Mbese uwo mutego wa urenga? Question is, can you overcome this trap? Uretse se no kundwa n'umugore w'umutegetsi wo kuri urwo rwego nugushwa n'akana gato. To be loved by the king, his wife, or the president's wife. Mbese ntugushwa n'akantu k'ubusabusa? Because you fall by small thing. Aho hantu wa musore we cyangwa wa mugabo wahatambuka. As a man. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Hari iminzani dushyirwa imbere ariko tugomba gutsinda mu izina rya Yesu. That come before us, but we should overcome them. Tugomba guhagarara nk'abazi iyo tujya. Amen. Hallelujah. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Joseph arihangana arakomera. Joseph was patient and he stayed strong. Yarazi neza ko guhakanira muka Potifari bizamugiraho ingaruka. He knew exactly saying no to the spouse would be a good benefit to him. Kandi byabaye ngombwa kuko it was a must. Byatumye ajyanwa gufungwa. Because he was taken to become a prisoner. Kubera ko yanze kumvira ubusabe bwa nyirabuja. Because he rejected the king's wife. Bese twumvira abantu cyangwa twumvira Uwiteka? Amina. Do you obey God? Kumvira abantu cyangwa twumvira Uwiteka? Or do you Uwiteka? obey God? Amen. Imana ibafashe cyane. Imana idufashe cyane. May God help us out. Amen. Yosefu yamaye gusiga byose. Joseph left everything behind. Ubundi yaza gushyira mu gaciro kwa kundi tuvuga ngo tugire logique. Because if we could say let's think logically. Ntabwo yari kureba ukuntu yagiriwe nabi n'abavandimwe be. He should not have looked how he was harmed by his brothers. Ngo abone ukuntu agiriza uwo mugisha wo kwicara aho ngaho ku gisonga cy'umwami. You see the sitting beside the king. Narangiza yemera kwitura muri risk yo kujya muri gereza. A logical thinking, there's no way you can chosen to forsake the king but become prisoner. But nonetheless, he accepted to reject the wife and became a prisoner. Ariko yarabyemaye kubw'icyubahiro cy'Imana. Because of God's respect. Na muri gereza Imana ikomeza kumukoresha. Even in prison, God used him. Hallelujah. Hallelujah. No mu kigerageza komeza usenge. Continue praying. Komeza wiringire Imana. Continue to be strong to God. No mu gihe ibintu byananiranye komeza wiringire Imana. That to everything, whenever it's possible, gushakaho. Because God wants. Yagira impamvu n'imwe yagukura ku Mana. There should be no reason why you forsake God. There should be no reason why. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Harwitwazo na rimwe tuzagira. There should be no reason. Yosefu yatuburanya kadutsinda. Because Joseph could abantu benshi bihanganye. Because he was patient. Bigomwe ibinezeza. And through patience he found good things. Kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. So God's name could be lifted high. Ariko abantu benshi akazi gatumye bareka Imana. Their work has made us God. May God help us. Abantu bamwe igabura ry'umunsi umwe riri gutuma bareka Imana. That means that the meal of one day made them forsake God. Imana idufashe cyane. May God help us, amen. Kuba mu Mana no kumaramaza bene data. Because being in God is bringing shame to ubugingo burahenze. Because life is not easy. Ibi byose abantu birukaho batuzabisiga. All the things we chase. Umuntu yapfuye ajyana iki? Because when you die, what do you take? Ajyana iki mu butunzi bwe yari afite? What do you take when you die? Umuntu agenda uko yaje. Because you go as you came. Ubutunzi bwawe batangira kubugabana bataragushyiramo. All your wealth is being distributed before you are buried. Yosefu yari yaramaramaje no muri gereza yinjiramo. Joseph in prison he went. Kubera ko Imana yacu iberaho si cyarimwe no muri gereza ibamo. Because for God is even in prison God is there. Kimwe nuko no mu rwobo ibamo. Because even in the caves God is there. Ahantu hose Imana irahari. Because God is everywhere. Na muri gereza Imana iramukoresha. Even in prison God used him. Iramuhishurira. God gave him a vision once again. Ahuriramo n'abatware nabo
b'umwami bo kwa Farawo. And he made a servant of Pharaoh's. Bari bafunzwe nyine kubera ibyaha bakoze. Because of what they've done. Ariko byose byari umugambi w'Imana. All that was by God's plan. Kugira ngo Yosefu atabarwe. So Joseph could be saved. Imana ntabwo izabura inzira icamo ngo igutabare. Because God was saved. Hallelujah. Hallelujah. Imana ifite inzira nyinshi yanyuramo. God has many ways of saving you. Mwana data hagarara neza. Stand firm. Nubwo wabona nta nzira. Although you can see there's no ways. Nubwo wabona nta muntu wo kukuvugira Although you can see nobody cares for you. Dufite umuvugizi. We have an advisor. Dufite umuvugizi. We have a speaker for us. Nubwo wabona imfubyi. Although you can become an orphan. Dufite umubyeyi. We have a healer. Amen. Hallelujah. 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 Mana nishimwe. May God be glorified. Bose binibuka ko nari imfubyi. Because although I was an orphan once, nakuze imfubyi kuri papa. I grew up as an orphan with mom. I grew up with only my father. Nk'umuntu ntakwiga ntibyari gushoboka. So going to school for me was not possible. Ariko Imana niringiye. But the God I believed in, Mana nizeye kuva nkiri umwana muto. the God I put my faith in since a child, yarandeze irankuza. that God grew me and I grew up. Yandihiye amashuri nyubakira urugo. God paid for my education and God built me a family. Imana ifite byose mu kiganza cyayo. God has everything in His hand. Hallelujah. Hallelujah. Idufitiye byose. Whatever you have, twe gucumuzwa n'iby'akanya gato. that do not commit sin for a short moment. Hallelujah. Amen. Imana ishimwe cyane. Iyo nzira yo muri gereza yabaye igisubizo cya The Yosefu. path in prison was an answer to Joseph. Kuko abagororwa bagenzi be bagiye barota inzozi Yosefu akazirotora. Because they'll bring visions and Joseph will interpret them, dreams. Ku buryo hari n'abatashye Yosefu Imana yabimuhishuriye yabibabwiye. That Joseph gave visions to those who passed. Amen. Baragenda bageze kwa Farawo. Imana muri ya tactique y'Imana Farawo nawe imurotesha inzozi. Through God's tactic, God brought a vision to Pharaoh, or dreams to King Pharaoh. Ashakisha mu banyabwenge bose abura uwazisobanura. To anyone who was wise enough to interpret the dreams he had, but none could do it. Wa mutware wo kwa Farawo rero wa mugaragu we aravuga ati nyamara muri gereza hari umuntu witwa Yosefu wazisobanura. And Sarah said that maybe there's a person in prison who might be able to interpret your dreams. Yosefu So Joseph, yafunzwe kubera umugaragu. he was in prison. Potifari umugaragu wa Farawo. He was in prison because of none Pharaoh's akenewe wife. ku mwami Farawo. Now the king is not going to save him once again. Murumva inzira z'Imana. You see God's path. Farawo mutumaho arazi inzozi arazisobanura. Amina. Joseph interpreted the dreams. Hallelujah. Amen. Bigeraho Farawo avuga ati twabona hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu. Working for somebody like him. Basanga mu gihugu cyose nta wundi. And they say in the whole city, there's none like Joseph. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yosefu ahabwa ubutware So Joseph was given a ruler for, ngo yambara n'impeta and he had yarayibambika. a ring like a king. Amwambika ikanzu He nziza had a gown cyane. like a king. Amen. Imana ishimwe cyane. May God be glorified. Hari amarira Imana yaguhoza. The hari ubuzima Imana tears that you yakuremera. from you. The Niba job that for uyiringiye. you. The believing God Niba can do it for you. uyikomejeho. Have faith in God and God will do it for you. Hari ukundi kuntu Imana There's other ibasha ways. kubigenza. There's other ways God could do it for you. Ariko ikoreza Uwiteka urugendo rwawe. But bring your journey to God. Amen. Ibyo ubona ko bidashoboka ku Mana birashoboka. What's not possible to you, to God is possible. Ariko uyiringire. But have faith in God. Umarabaze mu mutima wawe. That have faith in your heart. Uyikomezeho. That stay in God. Kuko turwana n'imyuka mibi. Because we fight against evil spirits. Biradusaba ngo tube maso. It's a must be awake. N'uwibwira ko ahagaze yirinda atawe. The way you stand, it should be awake. Amen. Nyivuga ibi ngibi nibutse igihe kimwe umuntu twasenganye. What time we are praying. Twasenganye nawe igihe kinini kandi Imana ikamukoresha. Others and God will do it for you. Ariko igihe kimwe Satani aramuriganya. But a time came and God suddenly destroyed them. Agenda gato ngo abenguka umukobwa. And for a short time, he got pregnant. Mbese atangira rwose gahunda z'ubukwe kandi dusenga Imana yaravuganye natwe ibintu bikomeye. Plans of a wedding, even though God spoke to us before making the plans, which advised him.
yaje kutubwira gahunda z'ubukwe bwe abigeze kuri. He came to tell us after his plan of a wedding was far ahead. Ariko tugiye imbere y'Imana, Imana amubwira ati wowe si we mukobwa nakugeneye. But God told him that she is not the one. Ati dore umugeni wawe kumukura But your hakumavi. wife is gonna be here where you are. Umuhungu rwose abica amazi. But the man said no. Ati ngewe gahunda zanjye And he ndazikomeje. said that I'm gonna continue with my plans. Ubukwe bugeza mu itorero. And about the wedding in the church, aba mu itorero baramubaza kwa kunda abadiyakoni mwakira abantu. they asked him, the deacons who accept visitors and guests. Batese kusenga uyu mugeni wamuhawe n'Imana ati cyangwa waramukunze. And they asked him, your wife? Wabene ntiyabeshye yaravuze ati naramukunze. They asked, was it given by God? She said no, but I loved her without consulting God. Baramatese ubu hagize Imana ikubujije ni wamureka toya ati naramukunze byararangiye. And they asked him that, if God said to leave her, would you leave her? He said no, I've loved her already, I could not forsake her. Umwe mu bo twasenganaga Imana iramusura. One among the prayer, God came and visited them. Imuha ubutumwa kumushumba. And he gave a message to him. Ubutumwa aragenda arabumushyira. And they took the message to him. Kwari ukuvuga ngo was to say babageni ujye ubabwira bajya kwipimisha sida. They said that go and get tested. To the guests, go and get tested first for HIV. Umushumba aravuga ati uzi ko iyo gahunda koko bayemejwe ku rwego rw'itorero. They said that, do you know that by the church laws that you have to get tested by HIV before you get married? gutangira koko kubishyira mu bikorwa Imana imbabarire. And he said, may God forgive me, now I'm going to put into actions and get her tested for HIV. Ku munsi wa gatatu bazashingirwa ku wa gatandatu baragenda bakoresha test ya HIV. On Wednesdays, when the wedding will be on start, they went to get tested for HIV. Umuhungu asanga ni muzima, umukobwa ararwaye. But the boy was negative, but the girl was HIV positive. Umuhungu nta wundi muntu abajije ahise ajya kuri radio. But the man didn't go in bus, he went on the radio. Atanga itangaza ati ubukwe burahagaze. He go on the news, said the wedding is cancelled. Imana idufashe cyane. May God help us out. Murumva ataratakaje imbaraga nyinshi cyane. He lost so many strength. Gutegura ubukwe. Ibintu byose byari byiteguye. Because everything was ready for the wedding. Bantu musenga Imana. Those who pray to God, mube maso. Be awake. Warongera gato cyane. That it could be umwanzi akakuriganya. That you could be distracted for a moment. Ntabwo Satani yagutinya ngo nukusenga. Satan is not afraid of you just because you pray. Ntabwo yagutinya ngo nukufite titre iyi niyi mu murimo w'Imana. Wherever wese nabe maso. Wherever you are, be awake and be aware. Wherever you are, get close to God. And get to God. May God come to your path. It's not just your wedding. All the plans we have, let's bring it to God. Amen. Because God has plans for us. And God do us well. We are not bad as human beings. But we want our kids good things. Our Father in heaven, how much can you not have? That to prepare good things for us. Let's obey Him. And let's hallelujah. Hallelujah, amen. God wants us that to put Him before our plans. When things are not well, get close to God. You don't know what's before your plans. If your work's not going well, pray to God, amen. Call upon God. The question of illness is if it's coming to you. Continue having faith in God. Continue. God may make it work so He could save you from something you don't know. What he went Joseph with a place God could give him the responsibility and titles of what he had. God have ways for you to get to. That do not rush your plans. Do not rush your plans. That many make a mistake that God is taking too long. Rather,
we don't read God. Izi ibyo ukwiriye kugukorera. Know that what God is going to do for you. Izi n'igihe gikwiriye cyo kubiguha. God knows the right time, the right moment to give you what you desire and to fulfill the promise. Abantu benshi bari gusenga amasengesho y'amaganya. That many are making prayers of nubwo bakwiriza iminsi mirongo. You could pray for 40 days or more. Ari amaganya gusa ibyo ntacyo bihindura. If it's worries, it's for nothing. Senga Imana. Brother, yitegereze kandi yiringire. And wait for God. Yagira impamvu n'imwe yatuma utandukira. Have no reason why you should not wait for God. Wikwirwanirira. But do not fight for yourself. Tegereza Uwiteka azaza. Wait for God to come. Kandi azagutabara. And God will save you. N'abandi bavuga ngo iriya niyo Mana. And others say that is the true God. Natwe dukwiye kwiringira. That God should have faith in. Amen. Migambi yacu irahari. Our plan is there. Ariko tumenya ko Imana idufitiye. God had bigger plans. God has bigger plans than we think. Amen. God has many for us in His hands. Amen. We're going to see while we're living. And many who have the kids. Amen. Ababyeyi bamwe bafite ubushobozi batangira guteganyiriza abana. They are thinking of their kids. Batangira gutegereza abana guteganyiriza bakibatwite. That many they save their kids before they give birth when they're pregnant. Data wo mu ijuru yavuga ngo nakumenye ntarakurema. But God said that I knew before you were born. Amen. That before you were sitting in the womb, God knew you. Amen. God has plans for you. How you should live. Without caring how you should go. Amen. But God's salvation is there. God protecting is there. Because God said you'll be educated. You shall be educated, like God said. Amen. God said that you'll be hard. Wait for God's time. Wait for God's time. If you have forgiveness, forgive others. What happened to you do not happen to your friends. But forgive one another and love one another. Because only God agrees with this. Because God wants you to go through this process. Because there's a plan ahead of you. They stay strong in your families. They forgive your family and friends and neighbors. Forgive one another. You forgive one another. And stay strong in God. Amen. He's the true God. God never changed. God has never changed. Have faith in God. As long as still living, that will eat. Amen. God said thousands will die because of you. We have promise. Amen. May God help us. Have faith that you have heard this. Reka nsaba umukozi w'Imana ze adufashe kugira ngo tubashe kubasengera. Amen. So pray for you. Imana iduhana umugisha. May God bless you. Amen. Makofi kwa Bwana. Kongera duha Imana amashyi cyane. Imana yacu ishimwe. Amen. Imana dufitiye imigambi myiza. God has good plans for us. Naho waca mu nzira zikomeye. Naho waca mu bibazo. Umugambi w'Imana ntushobora guhagurika. God's plans always come through. Amen. Imana iracyari kumwe natwe. God is still with us. Kandi ibyo dutegurira and what God plans for us should come through no matter what. Amen.